Reka twongere tubashimire ndetse tunabashimire gukomeza kudukurikira hano ku mirongo migari yacu. Uyu turi muri kumwe ndetse nanjye uri kumwe namwe ni PK Production. Nagira mbaze kubabwira ko iyi tugiye gukora ni free speech. Free speech tugiye gukora kuri uyu munsi rero ibintu bitangaje kubera ko ntago nari nzi ko n'abantu b'abakire b'abahirwe rimwe na rimwe usanga basaba impano zanatinda no kuboneka bakabigira n'intambara. Ubwo tugiye kuvuga kuri President w'igihugu cya Amerika Donald Trump wemerewe guhabwa indege muri manda ye ya mbere za Amerika. Manda ye ikaba yararangiye, iyo ndege itaraboneka, akabigira intambara kugeza naho yaje kwivumbura avuga ko iyo ndege atazigera yifata, ahubwo banza umenye ngo yarari kuyisaba mu kihe gihugu. Bisa nk'ibintu bishekeje kubera ko President Donald Trump muri manda ye ya mbere ubwo yarabaye president wo ku nshuro ya 45 y'igihugu cya Amerika, igihugu cya Qatar cyamwemereye indege ya Boeing. Boeing ni indege zikorwa n'uruganda rwa Boeing, n'uruganda rw'abanyamerika ariko rwavumbuwe n'abafaransa. Abenshi ntago bari babizi ariko hari n'abari buze kubijyaho impaka. Rwavumbuwe n'abafaransa hanyuma abanyamerika aribo barushyira mu biganza. So aho tuvugana gutya rero igihugu cya Qatar kigeze kwemerera President Donald Trump muri manda ya mbere kumuha indege izakora nka Air Force One. Ariko ibyo ntago byakunze kubera ko iyo ndege igihe yagombaga kubonekera yagiye igihe cyo kuboneka bari baratanze kuko irumva yari komande yihariye. Ni indege yari ifite agaciro kama dolari y'amanyamerika agera kuri miliyoni 400 z'amadolari y'amanyamerika, ariko ikaba ubwo icyo gihe hari ibindi byinshi byari bitarakorwa ngo bijyemo. Bakaba bari baratanze ko iyo ndege ishobora kuzaboneka mu mwaka wa 2027 cyangwa 2028. Hagati aho ngaho muri iyo myaka ibiri bateganyagamo umwaka umwe karibwo indege ishobora kuba yaboneka. Mu ruzinduko rwe rwa mbere rero akoze kuri manda ya kabiri yasohokeye mu bihugu by'Abarabu ndetse n'uburyo bwo gukomeza umubano afitanye n'Abarabu. Ari Saudi Arabia, yagiye mu bwami bwa Saudi Arabia, aravayo rero aze kujya muri Qatar, nava Qatar aze kujya muri Emirates, aho ni Dubai, aho bita Dubai ndetse na handi. So Qatar rero ikintu cya mbere kigiye kugira uruzinduko Donald Trump yakoze cya mbere gikomeye ni indege agiye guhabwa yo mu bwoko bwa Boeing. Izi ndege rero zikaba zisa nkaho zari zigiye gusimbura indege abanyamerika amaze imyaka bakoresha zo mu bwoko bwa Boeing, iyo bita 747 kadomo nagakubo nakari bakita ngo iki kari 747-200B. Izo zikaba indege zahinduwe ndetse zikongerwamo n'ibindi byose ku buryo ni indege ubwayo nubwo igenda iba ari inzu ndetse imeze nka hoteli y'inyenyeri 5 iri mu kirere ku bwirinzi bwose bushoboka ndetse n'ikoranabuhanga. Akaba indege zakozwe kuva muri za 91 hagati y'umwaka w'1990 kugeza muri 91 nibwo zatangiye gukorerwa abaperezida, na mbere zabagaho ariko izikoze mu buryo burimo buhinduye ku buryo bujyana na buri mu perezida ugiyeho muri Amerika. Ntago zari zikoze gutya mbere yaho. So rero uyu munsi yagiye guhabwa indi ndege y'akataraboneka yo mu bwoko nayo bwa Boeing nanone yitwa 747 8. Ntago ari indege yoroshye. Ntago ari indege yoroshye kubera ko ubwayo yikubiye akayabo k'igiciro cy'amafaranga y'amadolari ahwanye na miliyoni 400 z'amadolari y'abanyamerika. Hanyuma hakaba hagiye kongerwamo ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bijyanye nabyo. Indege kuba yagirwa bulletproof, ikaba yakongerwamo bya radar n'ibindi byose by'ikoranabuhanga, ikaza itumbagira iyo ndege ikagera kuri miliyari 1 na miliyoni 400. Ntago ari indege yoroshye rero, ni indege igiye gutangwa bayita ni Boeing 747-8 bayita Jumbo Jet. Ariko aya makuru yose nubwo yakomeje kuvugwa indege kabizarangira, nubwo Donald Trump yarakomeje kwiyama uruganda rwa Boeing ndetse aherutse guhereza contract yo gukora izindi ndege zo mu bwoko indege z'intambara z'ikinyejana z'igisekuru cya nyuma kizaba zirimo icyo bita 6th generation. Uruganda yarugaye kubera ko indege bateganyaga kumuheramo icyo gihe itabonetse.
ahubwo reka turebe ngo uyu munsi noneho ko indege igiye kuboneka hakaba habura igihe gito cyane hagati y'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri indege ishobora kuba yayihabwa zaba akiri kuri manda. Ubutegetsi bwa Amerika ndetse ku makuru twakomeje kubona yaturutse ku kinyamakuru cya SNBC News, ni ikinyamakuru gikorera mu gihugu cya Amerika, cyakomeje cyemeza ndetse n'abayobozi bo muri Amerika ko iyo ndege namuka ihawe Donald Trump. Bamwe mu bantu badahuje, urumva hariya haba ari aba-Democrat n'aba-Republican, bamwe bari kuvuga ko itari ngombwa ko iyo ndege y'impano ishobora kuba yakora mu gihugu cya Amerika nk'indege itwara perezida w'igihugu, mu gihe n'abari kwimuha bagira ngo wajye yigendamo nka perezida w'igihugu, hanyuma habeho icyo bita technical support hagati y'igisirikare cya Qatar ndetse n'igisirikare cy'igihugu cya Amerika mu guhuza amakuru. Ariho minisitiri w'ingabo nuvuga umujyanama wa leta muri Qatar, umujyanama wa leta muri Qatar bamwita Ali Ansari, yaje kuba yaganira n'umuyobozi mukuru w'ingabo mu gihugu cya Amerika, bemeza ko iyo ndege ishobora kuba yaba ibyo bita upgraded. Kuba upgraded nuvuga ngo igomba kuba yakongerwamo ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi nkabyo, bikaba byakorerwa muri Amerika ndetse bikanakorwa n'abafitiye ububasha, cyane cyane abafite ububasha mu nshingano zo kurinda umuyobozi w'igihugu, kurinda idarapo ndetse n'ibirango bya leta n'itegeko nshinga mu biganza byabo. Abo nta bandi ni ba Security Service, cyane cyane usanga bafite urwo ruhare kurenza abandi, hanyuma nyuma nabwo bakagira abandi ba gisirikare kigomba kubafasha. So rero iyo ndege bari kwemeza ko nk'impano yahawe Donald Trump ikaba ari iramuteganyirijwe na mbere yaho, bari kumva ko byaba byiza atayihawe akiri umuyobozi, akaba yazayihabwa mu mpera za manda ye, ari gusoza manda, ikaba ari ku giti cye, atari indege yitwa ko yahawe leta zunze ubumwe za Amerika. Iyo nkuru se nayo mwari muyizi? Ntago mwari muyizi. Ariko reka turebe ko bundi ni umuco ko abantu bose, ejo bundi hari ubwo nigeze kuvuga ngo abantu banyihere ku biceri, umuntu twari turi kumwe arambwira ngo none se nawe ngo ugiye gusabiriza, navuge se uko byaba ari gusabiriza? Uyu ni umuco nawo, kuko Donald Trump indege igihe atayibonye rero ababaye cyane. Ndi kwibaza waba ari umuco wo kwakira cyakumenyera guhabwa ibintu utavunikiye bikashobora kuba byakuvuna urugero kingana gutyo. Kiza ko abantu benshi bavuga ko indege igiye kuba yakomeza ndetse no gutsura umubano hagati y'igihugu cya Amerika ndetse na Qatar, ariko benshi tukaba tuzi neza ko Qatar hari ahantu iri hahoze ari ahabongereza, ndetse na Dubai yahoze iri mu maboko y'abongereza. Ibyo bice byose n'ubwo Ubwongereza bwagendaga bisubiza Abarabu ndetse bugahitamo gufata amavuta ndetse no kubaka biriya bice by'Abarabu, abakire benshi ku isi no bagiye gushora amafaranga, kandi policies zakora nyinshi ni policies z'aba Britain cyangwa abanyamerika, bimwe bisa nkaho byitirirwa ko iriya mishinga myinshi iri na muri biriya bihugu ishobora kuba ari nka paradis fiscal mu buryo bw'abanyamerika guhisha amafaranga leta, cyangwa guha icyizere ibihugu by'amahanga kujya gushora hariya, cyane cyane abaperezida benshi bakunda kwibwa amafaranga yajyanwa mu bindi bihugu, ibyo bihugu bikazafatira ayo mafaranga bigatuma bahomba ndetse n'icyizere bagiriye abayobozi bakoranye nabo kitabasha kugenda kandi tukagendane. Bisa nkaho ari ibice by'isi abanyamerika n'abongereza bahisemo guhanga kugira ngo abaperezida benshi mu bihugu biri corrupt, byabegereye kurya ruswa ndetse n'ibindi, bajye kubakayo, bakore imitungo, bakore business. Kuko mbere akantu mukumva, mbere abaperezida benshi turebye nka ba Mobutu Sese Seko Kunde Gwazabanga bari bafite imitungo. Iyo mitungo bayijyana mu bihugu byo mu Burayi, mu Faransa, mu Bubiligi, Denmark, Amerika, Canada, Belgium, Germany n'ahandi, cyangwa France cyangwa England cyangwa Italy. Wa mugabo yagira ikibazo na leta bigatuma ya mitungo ifatirwa, yamara gufatirwa rimwe igasubizwa ba nyirayo yari isanzwe izwi, ariko iyo mitungo itazwi kibazo twaze gusanga kivaho, ntago igisubizwa ba nyirayo, ahubwo itinduka imitungo y'ibyo bihugu byari birimo. Noneho rimwe na rimwe abaperezida bamwe bagira ibyo bakora ugasanga barayifatira. Abaperezida bamwe batangira kugenda basanga batakariza icyizere ibyo bihugu byo mu Burayi, kubera ko babona ko kubikamo imitungo yabo ntago bifite security, kuko iyo bapfuye abana babo ntago bayibona. Rero ibihugu byo mu Burayi byo byiga ubundi buryo buri aho ngaho, bakora ikintu cyitwa paradis fiscal, uburyo bwo guhisha amafaranga, bakunda kubyita escrow account. Account bakunda kwita escrow account, ni amakonti usanga umuntu ashobora kuyagira ariko akaba nta makuru y'ayo makonti ahari. So rero iyo business y'abongereza bayigaruriye hano mu bihugu by'Abarabu, abariho hantu bayijyana, ku buryo abaperezida benshi mu bihugu bya Afrika iyo ugiye kureba,
cyangwa ibindi bihugu biri corrupt ku isi bigiye ari ibihugu nyine by'abantu bategekesha igitugu, basahura abaturage, bacucura rubanda, bajya kubaka muri ibyo bihugu akaba bajya gukora business kugira ngo ya mafaranga yabo hahandi mu bihugu by'abanyamerika cyangwa by'abongereza atazafatwa kubera ko itegeko nshinga ryabo ritabemerera gushyigikira abanyagitugu. Ariko muri bino bihugu by'Abarabu n'ahandi usanga n'ubundi abo bantu barashyizeho politike no gushora iyo mari, ntago ho ayo mategeko ahakora, ntago ahakora cyane kuko ni ibihugu by'abami n'abatwari bamwe na bamwe. Ugasanga rero ari ubwo buryo bwiza cyane mbona ko iriya ndege bisa nkaho ari ikiguzi yenda cy'impano idashingiye ku bushuti gusa, ahubwo ishingiye no ku mikoranire imaze igihe kirekire irambye hagati y'ibihugu bya Qatar n'ibihugu by'Abongereza n'iby'Abanyamerika, kubera ko ever since 1974 kuva muri 74 Qatar bari kubaka, kandi bwa rufatanye bw'Ubwongereza ndetse n'Amerika kugira ngo Qatar ibashe kuba yabaho. Yenda nkambona ari nk'inyiturano no kuba yenda amafaranga n'ibigo byinshi by'isi byarayobokeye muri bice by'Abarabu, niko nge nabibona ku mboni yanjye, ntago mvuze ngo namwe ariko mubibona. So rero nuko nagira ngo tubiganireho, ariko tunibutsa abantu cyane cyane abantu b'urubyiruko. Urubyiruko ni mukura amaboko mifuko mukore, mukore rwose, kubera ko akimuhana kazi imvura ihise. Mufite umwanya wo gukora izi YouTube ubwazo genda amaze kubana n'akazi, yenda nge ntago ndatangira gukora nk'akazi neza, kubera ko nge namwe turacyari muri the same box, we still live in the same box, we in the matrix, we in the box. Ariko kubera ko turi muri box tugomba kwikura muri box tugakora. Box ya mbere dufite tuboshye rero ni yihe? No kumva ko nge nawe dukeneye kujya gushaka akazi, umuntu duha akazi utwangaje akadukoresha, agakoresha imbaraga zacu nge nawe dufite, kugira ngo we bamwishyure narangiza zo twishyura imbaraga zacu twamaze kumutakazaho, kandi izo mbaraga zacu natwe ubwacu twazikoresha. Reka nshimire abashinwa baje mu Rwanda bari gutubura imbuto z'ibijumba, imigozi y'ibijumba, kuko muri hegitari imwe hari kweramo hafi toni 74, kandi ibijumba buri yabyera hagati y'amezi 2 n'iminsi 20 n'amezi 4 n'igice, biterwa n'ubwoko. Rero hari umushinwa waje ahangaha arimo aratubura ibyo bintu, ariko muri aho ngaho muricaye mufite ubutaka buri gupfa ubusa. So twari kuganiraho gato ariko tucishamo n'akantu k'inama. Reka nze kugaruka mu kandi kanya. Inkuru nyamukuru yarinzanye kwari kugira ngo turebe niba Qatar itanze indege igira ngo ishimire Amerika cyangwa ishimire Donald Trump nk'umucuruzi, cyangwa nibitanze kubera imikoranire myiza n'ubufatanye bagiranye n'Ubwongereza na Amerika, kubera ko no babashije kubarema, cyangwa niba ari isoko ryagutse ry'abantu bajya kubika amafaranga no gushora amafaranga muri ya bihugu, ariko ku cyizere cy'uko babiteguye ndetse bateguye umushinga bemeza ko abantu batazongera guhomba, bikaba bidashobora kubahagarika kongera gusahura ibihugu byabo bajyana amafaranga mu bihugu by'Uburayi aho hazafatirwa, akaba yajya mu bihugu n'ubundi amategeko yo gufatira amafaranga atazigera kunda. Reka mbashimire, turi kumwe, ibisigaye turahura muri comment. Ntago nari ngiye kuvuga byinshi, ibyo mvuze birangana nk'ibihagije, kubera ko mvuze harimo ibintu bibiri byonyine uramo kubyumvise neza, urabyumva n'utabyumva nabwo kiganiro ntago kizava ku rubuga. Hari igihe uzakura uhure n'imyaka yo kumenya kubisobanukirwa. Mugire byiza, turakunda cyane. We are Pika Production in the sound video right there today.